أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. Watukufu, ikao niustahamili mridungu harima epaji hatu yinu alwaqi alqamari bila qina. Ikao sihuipareshi komori ukweli na uwezo. Aniombo Mwenyezi Mungu kana wa mahala nikao domlio ngani harima khairi na amani. Insha Allahu daini zefami zahanyu hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. Wa aidan ikana etsumikao nga mwifungao ngani harima raha na amani na kabuli insha Allahi harima umhalanikao domlio. Aidan na wala wandu ikao wotanganyana nasi harima zepajiza hao khasatan aniombo Mwenyezi Mungu kana ngani harima khairi na amani umhalanikao domlio. Aidan nezepajiza mbalimbali kawotanganyana nasi kadilo nzuani kadilo komori aniombo Mwenyezi Mungu kana ngani harima khairi hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. Kwa leo ngarjo hadisi kao yo muhimu haku. Muhimu manange joko nji harmai politiki. Yo muhimu mananga joko rudire jezembabi titi e kaseti dingoni. No ilirelewe mashhad ilo muhimu. Muhimu. E manarambakana rire jezembabi kaseti dingoni no iliri sahihishe fikra. Ikao yo fikra muhimu. Fikra ikawa ilawana ne mkalimani wahe hukuma ya dawla ya hatu alwazir Sayyid Msaidie. Ikawa wakawa kansi bunjilio msanganyihano wakufanyiwa baina parti ya radhi ne parti ya serse. Warungo wandu yabo walakini yo timuhimu haku walakini mimitsangalakana makalima ya alwazir Sayyid Msaidie ika muhimu jiddan rihime rihadisi ki analize ya kipolitiki manaba ja fikra zaka muhimu ikaula dhimuri zifanye tafkik rizidemonte no ilirelewe zabarihindira waswili harima mashhad abasain zabarihindire komori ya hatura waswiliba. Waziri Msaidie hasana yafanye marketing ya fikra ikawa ya fikra hiyo rubama akajashinda ya wasulisha harma wala wandu karamba kana dema akademiyin da wala wandu kaunga una uwezo wa haju da wala wandu kaunga elewawe politiki ya Komori ngwaelewawe politiki ya Faransa arudi ngwaelewawe ni ma leader ya politiki ya Komori afikirikana wandu hamadawo izo waziri yazitekeleza kazijashinda za njia harima zi akiliza hao yo demana bakana na kensiri hadisi harma ze fikira ikao hazitekeleza. Sina hadisi fikira zinji. Sha amju hadisi fikira mbili bas dizonjozi hadisi fikira ya mwando. Ngarjo hadisi namna ya kueleza zila deze injazat, deze victoire ikao zijiri wakueleze sababu ikana wow watsanganyika nao ni parti ya serse arudi jeri hadisi na ila fikira itekeleza ukana ema opposition kwa tsina udzima jiheli kana wowo wafanyao udzima wa heze parti hizo uendelee harma vision nzima. Yode mahadisi kaunga rjo hadisi surikana harma mahadisi ya hari ngabjonji ya fikra zinji za details zinji kaude zjo tsongeza ukana relewe mashhadiano hashekel sahihi henamna niombao Mwenyezi Mungu kana nishindeni kadimishe fikra hosoni mwanyu lelo ijoka wadih harma masala hiyo. Tayeb, mkonsi wafanyiwa lelo wahe parti ya serse ne parti ya radhi aleza kana wakana mahamitano alwaziri Msaidie mahamitano ya hao wadungana dao ne parti ya serse juma siasa kwa jakhtalifiana kwa javurana sha wafanyao izokao izowa waonao harma siasa ya hao. Lakini lesuala ngilo banu mimi na juzi sakana lesuala lonilo lokana waziri hatekeleza fikra ya muhimu wanama watukufu. Lezokana heni ndoko ikao zichandelwane rais wa daula Mwenyezi Mungu esomnike kabuli. Esomnikazo kabuli. Donc ambese yunge jorni ka fikra asasia ukana nga mshele yao wakati wa dora mbia kana de gwayo nzima
ngabo sheliao wakati warambia kana Mwenyezi Mungu hawabeha waje wado fanya hizo kao Mwenyezi Mungu kajaza amba mathalani warambia kana Mwenyezi Mungu hawabeha ili waje wado hibavoti msheliao hizo nsi pia msheliao ile kalima la alwaziri msaidie kana mkanda hubi wakati rakohiba idhan yeyengu fasirie fikra hiyo kana wala Mwenyezi Mungu pia de ufanyo zenongozila de upuso wandu wala waje wadofanya madhambi yayo maana yulo dhambi ikadwanzara linike janibi ya kidini waone imagine waone imani hiyo nsujana inu imani kawa irenge dahubi she imani hiyo wauniyo nsujwa inu yani inu imani ya nsujwa inu irenge dahubi almuhim sababu imani hiyo ikadwanzara itia harmwe mizani ya sharia ya Sheikh Islam urjonda kanangabo mushkila asasia harma ejanibu hiyo lidhalika yeye haeleza kana ngo wazima ze fikra maana yeye haonekana Mwenyezi Mungu heni wakati yaona rais wa hedaul yatenda ndongo usikomnika omwafaka yode fikra eyama tayib haeleza ze fikra kao daiman ngabsikodozi shia ze fikra ngardirejezi wa feedback hodingoni wafanyiwa uzima ikao fanyiwa ni rais wa hedaula ulio Colonel Azali aidan ekani mshia rais wa hedaula yorambia hizo yafanya tena kana hafanya universite mwangalia uze fikra pia ngarajizo fikra za hali sha ze fikra za nyumeni rahaka zitisha ngwatsungu dorambia za he New Africa warambia za hospitali wa ila akhiri yani kamdo anzafanye bila ya maha na maha waruma ngwasujo mnikanize fikra za hali na baadhi za afkari kaudo zilio abasaini naritinje harma fikra yo mana yo kenauri yani ngesojorite harma tabu na mzingiliji haku mana sonsi pia ngarijwao fikra hiyo lakini iyo nakanzani himeni isindo nonro dokana waziri kwa sushinda ureleza la fikra ikao za wao ndokao do warumaye daula hatu wajiri makosa ikao ngayo muhimu ikawa ndua kensiwa wa ya hadisi mathalan waduka msharikiano baina huwa ndu malideri politiki ni malideri wahe majeshi wadofanya msharikiano dona ma mercenari wemenyaye amani ya he daula na boizo sisi tiderambao jelika hamba kana conseiller privé ya he sécurité ya he New Africa waonu kana raisi demru harmwe New Africa raisi mkomori demru kao hafanya injaz ya tuparojiri harmwe Afrika na bonsu aminika yo fikra ya kweli jelika nanga monao kana ya sécurité ya he daula idomenyewa ni wanduikao wa kufanya msharikiano wao nema mercenary izo de tekrir not ya tola ne human rights ikanga mweshele yao aidan mwangalia kanari kana mikataba ya hatu dasina dawal ikao zikausaidia ensi sikana mashuru harmwensi zijazi menyewa fikira zinji ikamdu anzamu ketimzi waziwa nkarjajo zirua izozo kazi hadisiwa abadan walakini watu hadisi sejani ikao deze barititi ikao izo injazi wazifanya lakini fikra al-asasiya wanama watukufu dokana hafanya mukarana hatanganya fikra mbili na bwe fikra yodi ya kawi nsongeza ukana tambakana la dhimuri kensir hadisi maana fikra yo ndio muhimu jiddan wa komore bainama yoti na nzuwani fikra muhimu hangalia kana mayoti kejareje harima ensi ya hatu ardi hangalia kana nzuwani wakafatra ya wahia ndo anzai tawe sayo yireje namna ikaudoriwa nao abasain sayo hafanya mukarana hafanya compare beneze ze qadiya hizo zombili haoni saukane maru asa amedabdala aliswali no wabirabo wao mawataniin sha o watania wao hena mnanelewa ko jatimu watushinda warejeze maore yode namna mimi naelewe fikra ya hai hasiba bukana emiyarie ye miqyas ye wizani kangu vimiso ya mrikao ye watani na mrikao katsina watania de mrikao harjiza maore hau ha jahiliya nzuani keja potea yode de mizani kao alwazir msaidie ya hansi
Lakin mimiti kanzana mbekana fikira hiyo fikira kao keti sahiha abadan. Mananga arjo fanya mukarana, amjo fanya mukarana owahangu. Ni komparize ze qadiazo mbili sa yoni mrenti zini nini. Mangalie natija. Welezo kana hindi. Maore, ngyo yabo, engebale maru asa iwao washindi werejeza, wajokawa tamani wazireje, werejeza shakwa jashinda. Lakin, yonda lardingwa bakana hindu wa Komori. Lardingwa bakana del mughalatat al-mantiqiyya. Fikra kayo sahiha, walakin homonia boigiyo khata. Wabukana wao wajokawa kabala wakawa shindi werejeza wajojibiwa. Shakwa jashinda werejeza. Kajarambia, ukanera isiulio hairejeza, kadia ya Maore, la, harinike question ya nzuani. Nabo yu different, yu kadia mbili, ikaungizo different. Tay. Eze kadia zombili zabarindi walo different. He fikra, la asasiya. E fikra do kanangi yo kana hindi. Ze kadia zo zombili, ma question yo maili, ya Maore, na nzuani, nabo different ya hule swafi. Maore, o wakati wakojirie mkutuo wa hatusi nao, rika ya harma system ikao, karjakane sovereignte ya he daula ya hatu, yomonsi. Ye daula ya hatu, ika harma wiswaya, ika harima administration ya daula, ya shifaransa, yomonsi. Ya vili. Maore, wafanyi wa haki kopara haq takrir, masir, de droit ya ujitsunguli ifanyiwa. Harima ensi ya hatu. Reka sisi wa Komori. Rangalie natija la wana ukana ila natija hema siwa yonsi pia. Haunga rangalio namne mfaransa ya kuangalie natija ya la wana harmaye referendumu. Ukana hakuangalia heni siwa mbali. Almuhim, wafanyi wa referendumu. Yomonsi. Ye sovereignte ya he daula ya hatu ika harma daula endwa jina. Yomonsi. Ya vili do kana wafanyi wa referendum. Ya vili. Ya raru sababu ikao Maore. Wamba kwa tsuba ki harma daula ya Shikomori. Do kana ze huja jizika mukhtalif. Tamaman. Nizo kao zika harma o wakati nzuani. Wamba kana wanzo wajinike haq. Ehe takrir. Masir yahao wanzo wa karire masir yahao yangarbakisi nao haungwa kutuwao different na mtuagali mbabitit ndio mnikani mbabititi ze sababu ikao Maore wamaka kwa subaki Komori dokana na mangale Komori sis rijari chilo harma pedagogia kahaju itongozi wakana capital itolahula ibe hangazija hanamna siasa ya shifaransa yako hansi yako pania fikra hamandizo wayandiso jua ukana wanu wajue henda wafanye nungo kadha haonukana ladhimu ya hifadhishe si washila. Fanya namna wandu watowe ye capital ibe hongazija badala ekai kedzauzi. Hazayale fitina lilabala. Yomonsi. Eyabili. Dokana Maore wa kuangali okana kabatsi makawadir kadrika ungejoshi ndese ye daula. Yo fikra asasiya. Lidhalika wamba ukana kartunjia harima o Komori. Garjibakio da sine mfaransa. Amangalio ze hojajiz. E question Maore ngiyo diferane question nzuan. Mana yo fikra asasiya wa Komori. Nzuan. Wakati ya aferi ila ya jiri. Dokana wakotaha wafanye referendum wo hawao. Haki ya parao takrir al-masir. Kana yu haki shar'i. Heni mahalani wangu jofani. Si Komori ba. Yu haki. Ikawe droit ya he dunia. Yihifadhi wanansi. Yihifadhi heni nti. Heni parti yanti. Heni siwa shilu harmanti. Watsanganyana ngejo mkini shiha wafanye namna yu haki. Jiheli kanga monao Polisario. Jiheli kanga monao Kataloni. Espani. Wanzo wafanye haki. Iporao haki takrir masir. Moneza jiri Suda. Wajaba saini wafanya Suda zilombili. Yumkinishi. Yode namne fikira ya kanzuwa ni karwanzari some haki politiki. Eze hujaji, eze sababu hindi. Dokana
huja jidoka kabjaka waadilifu ya he wa siasa kabjaka waadilifu zila resource zilio ziwazianshiwa hanzia ya waadilifu na mangaleze huja za wanu ardi mangaleze huja za he wandu wa Maore mukhtalif na mangale namna ya wakati ya kada sinanzwani rika daula nzima sovereignty ya he daula ikanzima ikarikani yosisi karjaka harma sovereignty ya hatu kejaka harima daula endwa jina lidhalika qadiya ngiyo ngabo zero wandu shinda wandu wafanye compare qadiya hizo mbili lidhalika waziri jomkini shakana kaja shinda yabe mbeye mahalani yabo sijotama nikana ya rudia rejea some tarehe ya he siasa ya somendro ya fikra ya he siasa shi Faransa neze sababu za kujiri abasai ze qadiya hizo mbili question hizo mbili ya bosi ya kusaidia hunu na hunu de Faransa saidia Maore jihelika hako saidia Nzuani fatra ila ikanga mushili yao طيب qadiya ya Maore ni qadiya ya Nzuani qadiya ya Nzuani yo qadiya kangi muhimu osoni mwa Faransa muhimu marhala ikao dorilio abasainu ne marhala ikao ranzi 1991 qadiya muhimu jiddan wa Komore rizingarea question ya Nzuani ne sheswa Nzuani ngisho harimaye agenda ya Faransa ranzi hale iko venuha wandiso hensi wa program ya shi Faransa ya husule shesi wa Nzuani ranzi ikanga mshilea ranzi 91 wakati Faransa namreje siasa Faransa mangali namna wakofikirile question na botsi ndiyo basi shaba sainu ngabo mukhattat plan ipangwao wajeba hansi wa question na qadiya nyumeni na de question ya mwali di murikane intibahi wa Komori harma ze fikra izozon sipi tay question ya Maore question Nzuani na rensia Maore randisi harma question Nzuani maana hiyo question ilo muhimu iyo de namna ya kueleza ukana rais wa he daula de namna msaidia kuelekeza waziri msaidie ulizo ukana raisi azali wode raisi watani harma raisi wa birawon sipia hasiba budukana harejeza Nzuani kajamba harejiza Maore jihelika hamba kana liswali hina amedabdala na wala pia kwa jashinda wairejeza la ye harejize Nzuani halafu ye miqyas ne mizani ya nhansi dukana ngono kana wala watani wala mdu watani wa haju rahano wandu wansipia lidhalika hono kana yengu shirikiano yana harima fikira zinji yo fikira muhimu wa Komori ikaunga nyiba tay ya fikira ngolezo kana hindi sen au de fikira question Nzuani dokana Faransa wode mdukangu hanse tadbir yudabbiru al-amr wa he question Nzuani yudabbiru al-amr ye siasa ya Komori wode mdukangu hansize plan wode mdukangu hanse siasa ya Komori lidhalika hani zobjira wala dimurelewe kana Faransa nge lingoni mwezi joko ujiri zabarira makane de question Nzuani wanama tukufu question yongi wana ngiyo muhimu sonmwe daula shi Faransa maana hiyo iko hansi tartib ya rudia bihanyeze karata ya he siasa ya Komori ha question ya Nzuani siasa Komori irudi fanywa irenuvelewa ni harme siasa Faransa wakansi wa isomo nyumeni namna jerjo koshindari hensi question kaunge jori nika haimana ngejori nika namna rjo shindari zingare masiwa yanu haku ihundi yake question ya Nzuani yodo muhimu de miftah de lakile hadafu ya kotsaha dokana ketubidi wakaye amani harma ensi hatu kakabati amani abo yonge jori hizem Faransa amani kao kainau kaya shemdu jodo kontrole amani yode mfaransa amani itsojoka ya harme masiwa shange joka harma sur kontroli ya hem Faransa yode fikira itsahawe ya bonsi pia wanama wa Komori sijajar do jilatiza wakati harma unji hasibabu dokana hindi heno katri jokansi ngabo amani harme nsi hatu abongar jo fikira hu developer nsi hatu nabo yoke na kaya mwafaka ni daula ya shi Faransa. Question Nzuani yo muhimu
hoson mwe siasa Faransa za barindi dokana hiyo gejoru milokana watike amani harmensi amani ya kipolitiki amani ya ekonomi de haina nao ya amani gejoru milena mna iyo question kaunge jotsa ijaili ya Faransa hakansi harudi habi hanyaze karata nyumeni ya henti siasa nyumeni harma ensi ya hatu iyo question kaunge joti ya balbala harma ensi deze fikira ndaruizo gejoto we amani ikawe amani yonge joka harma control ya hem Faransa ya bili ngarjoru dirifanye tartibu ya nyumeni na siasa nyumeni harme masiwa ararudo kanange joti ya shoku harima wanansi ne daula ide staho harima ikesyo yanzuwa tai iyo iko janamnaje ijoko jirize ndongonda ruizo wafanyi wa akori ikawe ikala shekil kumbula ha bombi ya fanyiwa ya jahanamna ya akori ya fomboni wanama akomori udi banamba kane waziri watu mtukufu msaidie ladhimu ya rudia rejea some siasa ndondondro ya hem Faransa sayo ya jadu hansi mizani kane wayimru watani weti mru watani ladhimu ya some siasa Faransa ndondondro toi akori ya fomboni ya janamna ya bombi ya ko explose masiwa ija namna hindi wa Komori ibali ya fikira ndaru muhimu ya fikira kotsawar mwezi akori za fomboni zila garjo huja za barinda hatara kuwasuli harmazi akori hizo sha amumnikoni na ticha dokana akori ya fomboni yija iwa zinsheze sulta deze pouvoir ya hemasiwa mono ukana ye sulta iwa zinshiwa yani sisirikana mnadaula mtiti wakana raisi mzima ya kana yezi zerongozi jomkinisha ziregle donc ya bola dimujeri wazinshi heni mdahunde mbabi ila mbabi titi iliyo renika nzuani gouverneur ardiri nikangazija ardiri nikana mwali hena mduge na rais wa daula ulange na waziri ulange na jeshi ulange na ndini waruwa njia harima umsikilijula hasibabu de akori ya fomboni yode akotsa habala hamandoni ikawe waziri mkalima ni wahe daula ya tushindia diriko bahanu yabo ya kujambe kana ya mrikao harejezen zuwani ulade mru watwani ya mona harima ya daula ya hatu Komori yofikira muhimu wa Komori akori ya fomboni ilaija ala shekil kumbula bombi ikawe ija hanamna ya akori sayoe hadafu ya kotsawa dokana iwazinsh separe ilamba sovereignte iliyo harima daula zuwani wani kwa mbabi mwali wani kwa mbabi ngazija wani kwa mbabi sayori nike mzima ya do dirige ze surani konflika ungejo ujiribala monsi ya bili ya kotsawa mwe akori ya fomboni ikotsa hawa benuhema lideri wa nyumeni ikau karja kwa waju ikau Faransa ngujo jajaya wafanye konkuru ya angaliendo obijo shinda ya mwetamidi marhala ijao mono wenji waruhabo waruhamadi bakari waruhawa satse na mwaju wao nyonsi pia wala wakaharmwe akori ya fomboni wake malideri wa kipolitiki wabenuho wakati ula wake malideri wa he majeshi wabenuho wakati ula ila fikira akotsa wakana wabenuho watola malideri wa nyumeni ikao Faransa gutu wakaze mato ya jewa rumia wakati ikao dorendao iyo ya fikira satse na ikawe ye akori ya fomboni jani yo dokana itowe ila konfli ikawe ikaunjia harmesi ya sa Faransa yaka direct makoyona sura ne konfli ibaki hondani dasi hawasiri doji bana yani hale wadoja ma mercenari wenjia wefanya balbala harmensi sayon Faransa hamba kana abasaini la dimuri tiye ompira harme terrain hao le baali do kondani fikira muhimu kaunga ranzore leze waziri wa hatu kana washinde wa kensi wafanye qiraa wasomesi ya Faransa ndondondo akori ya fomboni rizalili ya fikira ndaru ishakotsawa
itsaho kana ijeiwa zienshe masiwa itie mfarikiano harmwe masiwa mbabi titiliyo heni mruha ni kwa raisi yende sengazi jamu alinzuwani sayunga sina raisi kaunge yao mwono ezajiri abirido kana wabenuhe harmwe konflit joko jiribala wabenuhe malideri wa nyumeni mwaono wakati wakofanyeze akorizila ararudo kana ye konflit ibaki hondani wasi hawasiri jibani mwono ukana hale ma mercenaire wa dohuja aba hainu kwa tuhuja shada asi hawasi dertingo jimenyeleye eshahatu hasibabu deila akori ikao ihansiwa yoda ila mizani ikawe waziramba kana ye mru ya rejeza hiyo uwo miayi kiasi ya hubu watani wahange haju rubama yode fikira hai tai zabari hindi mimi naangalia kana ye question ya maore enfin question ya nzuani yo muhimu harmwe siasa ya Faransa wanama watukufu na mangalie 1991 ikanga mjua we ngamweshelea weza jire harmwe dunia ye Union ya Soviete itambali wakati ula wakaya Soviete ikaya wakaema Europene na Britania Angleterre zikuwa zepua puissance za karma ya system ya heduni zikambili warwa kushindana hauzi kazinji Marekani ye Union Soviete arudi Angleterre arudi Marekani arudi Europa zirongozi kazinji wakati yoze zepua puissance 91 kanga mshele yao Soviete hii itambali ye pua puissance ya hea Marekani de ya hea irende hadi mru mzee wa he dunia harmwe siasa dimana kane siasa he dunia ibadilia ye wende swe daula ye wende se dunia mru mzima Marekani nidham alami jadid nidhamu ya nyumeni system ya nyumeni eza jiriko mori hindi wa Komoro ikanga mshele yao Rais Taki Abdul Karim rahimahullah etawajuhu ya kaniyo ya fikra kaniyo hakwenda enjeze zila ilaka za hatu ka daula Komori na Marekani ikanga mshele yao wa Komori dimana ngwanzo ya rohe harmaila kotila shi Faransa wakati ula kwa marhala ya kahasasa jiddan wakati ula kubidi wangu wafanya tasim ze daula ze dunia unsi pia wandu so betize karateza hauza kisiasa ngarendo ndao ngaribakio hunu au ngaribungo Marekani ye daula Komori yifikiri omjumo mongozi wa hera iswa he daula kana ngarendele au harmaye mrikao de mru ya hunde victoire harmen kodo ya kawana ya harbul barida kodo ya kuwana wakati hiyo ya hunda Marekani Komori wajundukana na rende harmawe ikao ya hunda victoire zazi za usi Ufaransa bitabiati alhal lidhalika monokana Faransa kajajo sami hifikir hamadiyo mana hindi sababu dokana ngabo masari ya nyumeni siasa ya nyumeni rijoko hidunga sisi wa Komoro ngabo fikira ki siasa ya nyumeni ritsunguwe baina wei hauna wei no Faransa ngadungo Marekani sisi ronokana ngarinjao harima siasa Marekani hasiba budokana hindi de ila tarikhi ya kisiasa ya hatu sinem Faransa tarikhi kao injia harma wa kudeta injia harma khaufu ma mercenari wa ila akhiri kao ngarzi juwao ya kochongezera iswahe daula ya fikirikana na rene Marekani mana wika jakari kolonize yo fikira muhimu mwa Komoro yodi mana kana kesu ya mzuani ika muhimu irendwa kumbula irendwa bombi explose wakati kao ika muhimu harma ya umenya ye fikra hiyo hasibabu dokana hindi sarandi sorwa harma yeila kotila shi Faransa lidhalika ika muhimu wa Komoro fatra ila Faransa ya fikiri namna aje joko shinda fanye iadat qiraa ya he siasa ya hai juma daula ya hatu Komoro ladhimu wake mushkila o mushkila ukoroha haranga shesi wa shanzuan wati qalaqil mushkila infisali kutuzi fikira zinji kanga mzijuao arudi yafanye ya rumio mushkila ula
ya henti siasa nyimeni. Hada fikra asasia wa Komori. Fikra hiyo gejomo shilizani fikra. Heni raisi kawa hajuhanza ya fikir. Ya rohe harmaila siasa Faransa. Awe Masiria hahinga yo maarufu. Wangu wajuju wama la jobe. Yangu wajumbeha akhira. Ya wendewa mnyehezi nkudu hama jenamna wa yeha raisi Sambi. Zabari hindi na mangalie siasa ya Taki. Arudi mangalie siasa ya raisi Sambi. Masirindi yu dokana weye namna ya ulawa. Wahe weye hayewa. Sambi, mangalie. Yeye hatungua diplomasi. Ka ungejonjia harme Sharqi al-Awsat. Harmaze peizinu ze Middle East. Hatungwe fikira hiyo. Ne Warabu, hende Iran. Harwa harma Europa. Ikanga mweshelia wa Komori. Maana hindi. Dokana nguru ho harma ila ukolo wa heshi Faransa. Adalil, dokana na mangali yeye konferansi ya ifanya. Kada ifanya Paris. Shaha ifanya Doha. Mwonoze na tija. Mimintu sahanjie harma hindi. Chama mokana na mangaleze mu ashirizo. Na mangaleza alama hizo kauzi kaufanya namna na tartibu ya uroha harimaila koti la Shifaransa ikauli kolonize daula. Taki hafikiri kana yende harima Marekani wakati kao ye Union Soviete ya danguha Marekani ya hebo juu ze daula zonsi pia wandiso njia harima ila fikra ya Marekani wakansi wajifikirili. Ishakilisha khatari harima siasa Faransa. Wapango wao ekumbula ila. Omzinga ula. Ikao ikanzuani. Sambi, aidan, namna afikiri bahe, afikiri kana ya rohe harmale koti la Faransa. Diplomasia ka harmwe zepeza kiarabu. Mwono hata yeye. Harendea hamade waziri wa hezema matangazo. Si rais wa daula, hatorende hama waziri wa matangazo. Heni mahala henda juzuru kamari. Stafidu wanafidu. Wahaka. Mwono. Hatukofanya marketing ya daula. Heni mala ya henda. Juzuru kamari. Wandu waka harmaze peza shiarabu. Ijomkinisha wadone alama. Yoka heni mala wahenda. Na dera iswa hanyola uko babuha ola. Dera iswa hanyola kaze kiamba. Dera iswa hanyola kangusu wa yehutuba itosora bismillahi. Wa ila akhiri. Hafanya marketing harma ye siasa. Ye diplomasi. Harmaze peza kiarabu. Arudi. Ze peiza ki zinu Ira. Epeya Ira. E abili, mangalie konfli ya jiro kati ya haheila, ikaw isababisho da ilami jijengo, ye ligarabu, ne inu Afrika, do wandu wakoja wa saidi ye wakomboze nzuani, irejei, Muhammad Bakaria, chililie nzuani. Side Faransa, de inu Afrika, ne ligarabu. Fasira bu hindi. Nga rohao harmala kotile Faransa. Awe yunge joti ya balbala. Harmesi ya sa Faransa. Lidhalika awe ladhimu yafanyuena mnaila kanga mmonao. Ladhimu yafanyuena mnaila. Taib. Omu khatot. Ye plan. Ikao Faransa hauhansi. No ili wandoa wasuliba nuhindi. Ye fikra. E fikra yo theory parao theory ya shoku. Ikao ladhimu itilo harmo mujtama. Ngareje hiyo dingoni. Daba herjo kwa rejize kaseti dingoni. Wa Komori. Taib. Na mwishelea wakati aliswalihi. Ya rengezi. Mdakti dafanya kudeta handani. Aliswalihi haja hauwao. Amedabdala hafanya kudeta bahe. Na mangalie. Fanya kudeta. Wanduwa nji harmatabu. Bala. Aliswalihi hafanya mahamili ya heila tena. Wardi wafanywe kudeta ni amedabdala. Amedabdala hakansivala hafanya diktaturi bala hata... Haja hendi hanja tabu ya hedi na mercenary. Hamba katsuenjize mercenary. Ema mercenary wajawa wa mungu. Ngaleze tabu hizo. Johari haja harengezi. Bayali sihi demokrasi haja harengo habe haburubu. Ardi harejei tena. Taki haja hahunru ze voti hakanti. Hamba kana ngondo Marekani. Mwoneza jiri. Haja habulao. Hau haliswa hendini. Ngamoshilauze nkodo za dojiri Komori ata hiyo ikao era isi wa hatulio basani ya tawa harimwe nkodo ya ranso wanyanya yenda harimwe ambassadeur ya France odo banya kendani kiwa yepla ikaunge joko rumilwe marhala ijao la do bana wandu wala wenda hula pia he takdiri ya hango do wandu kwenda weleziwa
ezjoko ujiri izo wakobidi wafanye heni mrani kwe devoria haki izo joko ujiri baada he enkodoma wona la vanu wandu hao kampanyari na wala wonti pia na rais azali wala de fijolila mukhattati wa disabo ke plan disokana wakati takia ulowa mmono kana wafanywa coup d'etat ya Shamsuddin ya Tajuddin azali harenge wende rifanywa akori ya Fomboni izlara zifumbu wa tusanrudi ndajeze ye fikra akori za Fomboni za haja ijanyisa ze ezi jijengo na tijinendini ye konfli ila irudi idungu bana wakati sambia jaya renga ardi ya basainu era isi azali haja waya haja ardi waja wakansi wa baka na rifanya revision ye akori ya Fomboni irudi ifanywa akori revision ila irudi ifanywa akori ila irudi ifanywa revision na mangalio bandra wasili wa Komori na mnambi ye mwahamzima ikawe ye daula haturi yenshi harmara hawatsu katabu ni wadukaunga nyibano na manzi mwezi komantia mwahamzima rayenshi si wa Komori rambokana ngari fikirliyo ye masir ya he daula hatu mwahindi karja kaharma izo pia tartibu ya Faransa ya tingo prepare zendongo izo nsipi lidhalika ladhimuri elewe fikra inu asasia ukana homreje inzuani ilati fikra ikaw iko jali wajhillah wa inama ila kumbula ila bombi kawe yi klatewa hanamna ya akori ya Fomboni wanama watukufu yo fikra asasia طيب narzie fikra hiyo maana hiyo fikra yake jumkilisha kensiri hakisi wakati wa satena fikra ya pili ikawe alwaziri msaidi atekeleza ukana lazima opposition wakena fikra nzima watanganyane hamade namna watanganyana hada laisa sahihi wanama watukufu sisi karti hari namna hamade system ya Marekani na hata Marekani ngamnyu wonema ye hizbu ya ye demokrasi no wala wasatena shaba la hontini balanga abo partizinji na yude fikira takia wahia tekeleza yatukiri yatuwahia yamkinishi toi zabarindi sisi wa Komori la dhimuri tsanganyane uzima wakati walo khatari walo danger injia harme daula ijola bonze wala dhimuri ke wazima son sipi riwanilie wasiwa riwanilio watan maana hiyo ya hatu son sipi heni khatari johuja ya jori hunda son sipi yudo wakati akubidiri tsanganyane wazima shahondani hene mbinge nefikire hai ladhimu wake parti politiki zinji ladhimu wake heni wandu watowera iya hao ladhimu heni wandu watowe zefikireza hao zitanganyiwa sayo wandu wendele uswa mana wewe namna ujuangalia ze mushkila sidena mna wanu wajuangalia ze mushkila wewe namna ujoto we solution sidena mna wanu wajoto we solution wa ila akhiri lidhalika yo fikira muhimu jiddan harma ejanibi hiyo yabili ekaramba kana ngaranzori tsanganyihane shabo nganzo wakaro kanga sina principali kaungiyo harimwe daula bimana kana ekangaritsa hawo uzima ritsanganyihane wa Komori hondani lazimu wake principali muhimu ikaungiyo sisi ritsa hawo harimwe daula mathalan Marekani ngwaona wathika ikopara di wathika ya 48 ya 1948 iyo ihansi wa ukana hindi ye fikra dokana namna jerju jaili ya Marekani ya keye de mzeye wa he dunia mahaminji ye fikra ndiyo heni raisi ujohuja ujonikiwa uziswale suala hilo namna je ujoko jaili ya Marekani ya kede number 1 harmwe duni yode mbakana wanguta nganyana mwafika nzima ya he daula sayongu jwambakana mimi amjoangalia ekonomi mimi amjoangalia kadha nifanye sayo ambakana sira ala barakatillah sisi la dhimuri kena fikra hamadiyo rikena wathika rikena upande rjuafikiana kaini raisi ujojabanu yafanyeze ndongo hizo sha gujo khtalifiane ye namna ne tariqa ya joko wasili harima ya fikra hiyo sisi wanduka hata sisi jeshi la kubidili kensili fanye hima ya he daula wado atungo biho ananti kasushindwa kufikiana le jeshi la kubidili kai kene hima ya huwa nanti lijali badiliwe akida abasa inaweza hawa sodo jusa mbuda wabi hawandu de arjuko shindari hensi fikra hamadi
mushkila asasia wa Komoro. طيب يودي فكرة الأساسية يكاو الرئيس وزير مساعدي هاوس كwanza zitekeleze amfikirikana ti sanani nibire ambref tiletsesha iwe ka muhimu. طيب nifanye khulasa tele fikra za ho wandu kaudo manjia basaini. Waziri msaidie hakorongo hare mabunjilio wa konjiliana deneze parti ya CRC na parti ya radhi kana ngwatsanganya nao wendese fikra nzima jena mneka watsanganya harma fikra nzima. Waziri msaidie ngwelezokana isi watani ikao ngumono harmensi ya hatu de raisi azali bahare jezaye nzuani ukana iti irohe harma usiwasha ezisiwa za hatu. Ardi helezokana hindi ladhimu wake uzima wa he opposition jiheli ikao yuwafanya no ili wandu wa jondela usoni. Yuleze fikira ikao riko uzi haki sibanu releza ukana ya fikra ukana nzuani horejeziwa ila fikra ikao ipangwa na siasa ya Faransa ya kamzinga wa exploseha namna ya akori ya fomboni ikawa ikoja jaifanya iada ya he tartibu ya he masiwa ya hatu hamadi namna ikawa zitekeleza kana ye akori za fomboni zila zamba kana zirejeze ye rejeze ye nzuani Komori zijana na tijandaru natija dokana zijazi triamfarikiano harmayensi manazi wazinsha zila sulta na zila kuwa ikao zika harmayensi na kuwa mtitirilona raisi nzuani, raisi mgazija, raisi mumwali na raisi wahema siwa hamna daula mtiti yomonsi abili dokana iko hujai jebe nuwe malideri wa nyumeni rekawa politiki rekawa majeshi ikawa mfaransa ngujo wa intamidie marhala ijao yararu dokana yijaito wesira ne konfli ya kujiriba ina ya hatu sinema mercenari konfli ya wonze irendwa konfli ngiyondani dasi hawasi derijiba nao zabari ndiye question ya mao ya nzuani ilo muhimu dokana question inu wakati yandisa yandise fikra inu dokana 1991 ranzie Union Soviétique ya danguha Marekani ya heyaka de lideri uliyo harme dunia wabenuha system ya nyumeni wakomori wafikirikana la dhimuri njia harima le piho la he Marekani rirense mfaransa. Mfaransa hakofikiri namna ya explose masiwa ahundukana nzuani yode wanu walo asasi. Hasibabu ikao nzuani ngabo fikira zinji ya kutsongeza kana yafanya hizo hasibabu de malideri de ilapua ya nzuani wa ila akhirihi. Izo deze fikira ikao sanar zitekeleze bani lelo zabarindra wasu mfaransa wasulisha wandu banu reje imbabi titi harme tarehi mwono ezajiri hatara koja jeri wasuli vanu uzima wahe opposition yokheti muafaka basaini wakati kaunga si harima daula demokrasi ladimo wake parti politiki zinji uzima utsahwao harime daula hatu dekana ngabo wadu wohobonze ladimurike na uzima utsahwao ndani dokana ngasina principali kaunge joja la sheklu ya wathika ijoanziwa ukana sisi daula hatu ngari tsahawi kenamnaji sayo heni raisi ujohu jawo ujonike wathika hiyo ya yangalie ya towepa ye barnamaji siyasiya hae je namna kazi daula zonzi pia otofanya namna hiyo anombo Mwenyezi Mungu kana tishindisi munishani baadhi za fikra harma halaqain sirenge wakati mwingi sha anombo Mwenyezi Mungu kana njamlatizani wakati aqulu qawli hadha wa atamanna alkhaira lilwatan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.